primjerak intelektualnog štiva koji možete nabaviti u susjednoj pagodi, a Brano će vam poslati a Brega će vam poslati puni potpisat, a nećemo se vrijeđati. Dobro, do otprilike sve što se treba reći na ovoj promluci, hvala, možete pričati. Ja, prošlo sam kažem Brena, nije A Brena? Joj, hvala. Znači, dobro si prošao. Evo, Brano, moje dubioze su pred nama. Sam si rekao jednom prilikom ili prigodom da je ovo bio neki bludijek. Bran, mislim, nema potrebe da vam dodatno predstavljam, znate ko sjedi preko puta mene. I ja stvarno osjećam posebno onaj čast kad moji prijatelji dugogodišnji pomenete kako ovo je jedno dobro biće, iako ne izgleda tako. Ovo je možda jedan od... Izgleda to lijepa Brena. Ja, jedan od rijetkih momenata kad ti izgled vara, znaš, strašno dobro i strašno fino i kulturno biće, kad imaš priliku da predstavljaš knjigu. Ja sam jednom rekao skoro na ovom sajmu, postoji promocije koje želiš da odradiš, ne koje moraš, nego baš želiš, ovo je jedna od njih. I jako mi je drago da si ti sva neka razmišljanja pretočio u knjigu. I sad ću da te pitam upravo to, kako je došlo, znam da nije bilo brzo, ali kako je došao taj mentalni skop i mentalni proces od muzike, evo, da završimo na mojim dubiozama. Pa znaš kako, nije uopšte bilo plan da bude knjiga. To jest nije bio plan da iko to čita. Jer je zbog jednog poručnog gubitka, kad sam izgubio oca tamo 2019. Onda sam nekako, odmah je pandemija na to se nakačila, i da prosto nisam imao čime da se zatrpam nekim poslovim udilom, čim da bi taj gubitak nekako lakše podnio. Da sam odlučio da te emocije i sve te nezavršene razgovore sa starim koje nisam stigao završiti, da nekako izbacim na papir. To je više bilo zamišljeno kao neki moj dnevnik, da sam sa sobom neku psihoterapiju odigram, nego da u stvari to neko čita. Dosta me ljudi pita kao, dosta emotivno i dosta s toga stavio u knjigu što većina ljudi ne bi, ali kažete, ja nisam što pisati neko čitati, pa sam začeo tako i bilo je prilično lako pisati, jer nisam imao breme kao razmišljanja sad kao neko će čitati, pa ja sad imam odnos prema tome, nego sam radi sebe to tovario. I onda je Edin Zupčević, koji inače direktor Jazz Festa u Sarajevu, što go sad je bio mirni čovjek, tihi knjigovođa iz pozadine, on je za Jazz Fest radio knjigovodstvo, znaš, a poznato je da je knjigovođa najbolji čovjekov prijatelj, tako sam on jedno dosta dobro znao. Osim ako taj čovjek nije Al Capone. Pa i njemu je pogotovo najbolji prijatelj. Pa onda sam poslao par tih priča, pošto je dobro znao starog, čisto sam htio da vidi kako će on reagovati. On je predložio, pošto on ima taj zgodan mali portal koji zove normal.ba, a to nije portal, znaš, imaju vijesti ili gluposti, nego onako autorski, proza, poezija, zanimljivo. On je predložio to, objavljuje te priče da izlaze na mladi, tako stvar to izašlo napolje. Onda sam prošle godine nešto bio tavorio po bolnicama i tu mi je pao na pamet da je možda bilo zanimljivo uzeti to sve zajedno i uobličiti u neku knjigu, pa sam to u bolnici malo reditovo, dopisivo, dopisao par priča i je tako ispalo. Koliko je, ajde sad da kažem, pošto sam urednik sad bio, ajde tako kažem, koliko je ta, sam si rekao da je, kako je krenulo pisanje knjige i kako je krenula ideja od pisanje pa što se pretočilo u knjigu, a prošle godine, to je 2024. kada si uređivao pripremao za štampu, a rekao sam da je 5 godina prije toga počeo. Kad se, ako se možeš prisjetiti, iz vizure 2024. osvrnuo na 2019. Koliko se ti sam promijenio, da se osjetio i u Svidenu je bilo prisutna ta ista razmišljanja, kako su bila i prije 5 godina. U tih 5 godina se takav životni roller coaster desio. Osim se izgubio stavu kad je bila pandemija. Onda sam završio s nekim pomenim oboljenjem, pa su mi doktori u međuvremenu zamijenili sve ćelije koji su bili u meni, tako sam htio ne htio postao drugi čovjek.
Tako da, puno toga se promijenilo i mislim da sve što se desilo zadnjih 5 godina, moje razmišljanja su potpuno drugačija nego su bila prije. Što u privatnom smislu, što u poslovnom. U smislu penda, kad kažem poslovno. A jesu sad s tog vremenskog odmaka radio uredničke intervencije na onim tekstovima iz 2019. Ili si ih ostavio izbor naravno? Uglavnom su ostali tu negdje. Više sam gledao da je kao priče u obličim, da imaju, pošto za ljudi koji ne znaju, to nije sad neka autobiografija, suhoparna koja je rođen sam u Sarajevu, u domu zdravlja, ti je ukupano kao do danas. Ja. Nije linearno napisano, nego te priče skaču bez obzira na vremenske periode. Tako da, ali su suštinski su tematski uvezani, najveći dio knjige je stvar posvećen mom starom, ali, kako bi rekao, pošto je većina mog života povezana s muzikom, a najviše biblioze koje su već 22 godine, tako da je naravno, o tome se najbolje, to su glavni događaj, a moj stari uvijek bio nekako tu, okolo. To je se pratio tako da je on jedan od aktera, jedan od glavnih aktera svih doživljaja. Evo upravo to je ono što sam htio da pitam, nije moguće imali 22 godine. Ima. Jo, jesam ja ostario. Pa svi smo imali. Godine svima imaju isto. Isto, da. Kota čeo da se... Nažalost. Ali dobro, zreli, malo pametniji. Ono što sam htio da ti pitam, kad je već to u pitanju pisanje knjige, Dubioza je poznata po svojim pjesmama koje imaju taj satirični, iskreni i pristup i humor. Koliko se to sve prenijelo na knjigu? To pretežno za one ljudi koji nisu još uvijek imali prvo. Dosta ljudi koji su čitali knjigu su se javili, dosta ljudi se javilo i kažu da su se, neizmenično su plakali i smijali se. Pošto je tako emotivno ide dole, ali ja mislim da je dosta u duhu i naše muzike i pjesama, a to je neki standardni bosanski, kako bi rekao, štih. Nekako moraš se zajebavati, ne ide ako je ozbiljno. Evo ti ona je nova sloganca, ima previše djece, pa ne mogu da je izgovorim. Ma može. Polkocizam, to je. Da, pa na internetu ne mogu probati. Upravo tako. Ja sam čuo neki stranci imaju isto taj bolkocizam. Da Španolcima, Meksikanci. A ima to ti je sada, to trenutno je pandemija po čitavom svijetu. Bolkocizam. Da. Oprosti što se nisu mi razgovarali. Pa nije, bolkocizam ti je direktan most prema vještačkoj inteligenciji. Što više vještačke inteligencije, to više boli. Upravo tako, to jeste sve manje se dotiče, ono ga tebe ga ne trebalo. Ne te ga bi trebalo. Kako misli dotičio? Ima djece, čovječ. Pa, šta opet? Pa što ste davali djecu na promociju? Pravnik. Knjige, baš sačuo. Normalna djeca ne idu. Dobro godina stigao. Upravo tako normalna djeca sjedi. Nekada sam bio u Rijeci, imali smo neki workshop sa srednjoškolcima. I ja totalni levac, znaš, kao, znam da je djecelo knjiga, to je trvovo, znaš, lektiranje, znaš. Ja njih pitam, a reko, imal na TikToku da se čitali, kao bude je probala, znaš. Imal na TikToku da se čitali lektira, kaže ima. Ima neki fresh, zove se Kralj lektira. To i ti znaš. Juče u toku promocije, jedne sasvim ozbiljne promocije, rekli su Kralj lektira, ispričao Tiki Don za 15 sekundi. A nas dvojica već čumuramo 20 minuta, ništa niste reći. Tako da su totalno neproduktivni, ali stvarno osoba, mislim, dokle je to došlo i dotle da si uhvatio. Znaš kako se najbolje, kako se najbolje promocija privodi kraju? Kažeš, možete kupiti knjigu? Ne, nego ima li možda neko pitanje? I odmah razlazi. A ne, ja ću, prije nek što postavim ovo, ima neko pitanje, ja da vam kažem da u susjednoj Pagodi možete da pazarite. Ti stvarno čovjek nagovara nas, zašto možete pazarite moje Dubiozu, to je ova divna krasna knjižica po cijeni od 20 km, a znajući kako je uvijek na tezgama, zamolit ću vas da imate sitno.
da se djevojka, ne, ja. Ti je došao najbolji moderator s kojim sam radio, majku. A možda... Moje servisne informacije tako dobro plasiram. Slučaj, 110 kila iskustva, nije to malo. Godinama ja radim malo. Hoću sekundu samo još malo da te zadržim kratko. Pitanja. Ja, što se tiče pitanja, Dubioza je ubjeljivo najpopularniji Teška srca, moram da priznam, muzički projekat iz Bosne i Hercegovine. Na moju veliku žalost ja ne učestvujem u njemu. I tu Teška srca, moram da priznam. I kako je se, a ono što sam htio da te pitam, i par puta smo razgovarali o nekim desetim stvarima, ali nikad te nisam pitao, kako se iz jednog uređenog svirka, jednog pjevućeg festivala, organizovanog i sve, vratiti u Bosnu, u Zabrać? Kako bi rekao, s jedne strane dosta teško, jer doći više ovaj autoput sastaviti da nas ima svane i to je jedino negativno. A ovo sve ostalo je pozitivno, kad se vratimo kući, naš kuć te dočekate salma s ogam doma, na kašiku malo, pa te tvoji dočekali, pa nekako, lijepo su kući naš. Sve to lijepo tamo, organizovao sve diva, ali džaba ja nekako, pravi došlo, ne mogu, imao sam ja par pokušaja da se odseli iz Bosne i nikako. Nisu uspjeli, pa dobro, zato si band strateški rasporedio kod cijelog suđe pomalo. Znači mislim imaš Makedonca dole, imaš ovo gore. Da, Njemca jedno. Ja, imaš ovo gore za Slavne i Zagorja, mislim Evo, ovo je kao ti jedan kuriozitet, volim te Željko. Ovo je moj drug iz Njemačke, upravo je došao, nisam stigli ranije vi. On vam je bio na koliko sad? Sad je već 107 koncerata. Jubilarni 100 to proslavio Amsterdamu prije jedno pola godine i dobio je sliku. Ne, Goblin dobio organ. Hajde sam defuz. Iskreno da budem, ja gledam čovjeka i nisam vjerovao da je to. Ne, nisam vjerovao da je to. Jele? Nisam, bogam. Ali eto, izgleda je... Tako da imam negdje u okolini Frankfurta isto otići. Znači, najvažnije, nema nas puno, ali smo strateški rasporedili. Tako je. Dobro. Imam pitanje iz publike. Imam pitanje iz publike upravo od... Sudavi smo jerali da pripređio na pitanje. Ja. Ako neko želi da pita nešto Branu u vezi muzike, u vezi Dubioze, u vezi knjige, ja moram na obavezno, je ovo jedino djelo ili se uskoro očekuje nešto novo? Pa ja se nadam da neću biti gubitaka u ulici uskoro. U ulici, da neću imati vremena. Pa nema pojma, iskreno, ako se javi, pa krene neki tovac, sad za sad, tek sam ovo, sačekamo. Pa dobro ti ide, vidiš da uspjeli smo predati paket zatvoreno. A šta treba drugo napiše pa usede? Nek ova ide dok ide. A ja, dobro si, vidit ću onda skontat za dvije. Si jednog ne mogu, to je to napisano. Imam pitanje. A imam pitanja, ko ima pitanje, dignite, bez mikrofona ćemo postaviti, mislim mali je prostor, čuje se. Da stvarno ima, ovo je prvi put da ima neko pitanje. Pa ja kako ću ne pitati ja Šterca, hoćemo mi izaći Dubioza, mislim tvoji da te ne fersira, moji, naši, kolektivi, privatni. Hoćeš iskreno ili praktični? Šta, mora ova govori. Pa iskreno nećem. Nećem. A praktično nada uvijek umire posljednji. Je to ono kog sam sebi napravi, da ćeš izaći ili ne čekat nikog da ti pomogne? Pa ja, ako ću izaći, granica je blizu, to ti je ribu iz ovog. Onda neću ni ja sam u onoj skupini pravi bošnji. Jel' tako? Malo još koje pitanje? Šta vam je bolje? Imamo dva, već imamo i treće. Vrlo nezgodan grad. Izvolite. Adi Lukovac. Aha, ali to je dobro pitanje. Pratim vas još i njegovo doba, da sve zajedno svirao. Koliko vam nedostaje? Vjerujem da je ponosan na vas. Danas se pustavi zani. Dobar dan. Kako bi on uopće vidio ovo sve što vi danas radite sa mnom? Super je to pitanje. Mislim, čitav Kostu Rekiju, mislim... To su ljudi koji ne znaju, prije Dubioze ja sam svirao u bendu koji je zvao Adi Lukovac Ebrameti i Adi već neko vrijeme nije sadama tu, jel? Ali sad sam snimao baš jedan podcast
prije 2 sata i frao mi je drago da smo baš dosta pričali o Adi Lukovcu. To mi vidite nekako nedostaje u medijima da ljudi postavi nekako pitanje, oni ne sjetimo svega što je on radio, jer je bio stvarno izuzetan, poseban i ko čovjek, a i ko muzičar, producent. Tako da hvala što ste ga pomenuli, a on tako... veže vas da je na neki početci su vaši s vama. Da nije njega, ja sumnjam da bi, jer kako rekao, većinu stvari iz svijeta produkcije koji danas znam sam naučio od njega. Ali najvažnije sam naučio od njega da imamo taj neki čudni, kako bi rekao, ne znam, neki čudni poriv. I kod njega je uvijek bilo kao sve može, ništa nema da ne može. Tako da to mi najvažnije sam naučio od njega, onda kako s tim saznanjem možda guraš glavom kroz njih. A s obzirom da nekako u Bosni moraš uvijek naučiti da od ničega praviš nešto, on je bio hemčar za to. On onda se naučio obojicu imena i Vedrana kako od ničega praviti nešto. Hvala mi pitanju, idemo dalje. Recite, Marko. Kako je došlo do kreacije Music? Ima u knjizi. Ali evo, kratko. Mislim, najbolje kad dođeš se pripremlja, ovako. Gdje vam stece, evo ovo redu bit. Ideja za Dubiozu kolektiv ti je došlo isti dan kad je Manu Čao prvi koncert svirao u Sarajevu. I Adi Lukovac i taj band se već praktično bio počeo raspadat, Srk je već krenuo na svoju stranu, a ja nisam znao šta, posle taj dan se skinuo, bio sam u vojsci, taj dan sam skinuo uniformu i završio s vojskom i otišao na tonsku probu i tam sam svirao kao band pa Manu Čao. I onda kad je Manu izašao i taj njegov band radio benda, nekako sam se počešao po glavi i rekao, znaš, majko hoću ja ovako. I to je bila direktna inspiracija. Bravo. Nije te jak spominjate Gugu Duga i ostalo. Pobud. Da, odakle su rade, meni je Gugu Duga bio vrh. I Odisaju dok je pjevao. I njih sam upoznao dok sam još nastupao kao DJ-sta. Jedne prilike tamo negdje krajem 90-ih godina, taj Bojaran Zegovski koji je bio tu, i on nas svi učio to DJ-sa. I on je trebao da svira na jednom festivalu u Zenici. On se zove Joss Crooks. I on je bio najavljen. Ali nešto, on živi u Pragu inače, i nešto mu ispalo 2 dana prije, morao je nazad u Prag neke papire, nešto, i zavalio mene kao da ga zamijenim. Sad bilo kasno da on mijenjaju mene, uglavnom ja sam tamo otišao, tako imao neku crvenu kosu, ovako, znaš. Ma ja, i svi su mislili da sam ja taj. I znaš, dođe prvi tip, na engleskom misli da sam Joss. Drugi na engleskom, na meni dosadno da objašnjavam, i ja počeo pričati na engleskom. I predstavlja se kao Joss. I da sam tonskoj probi, gledao, dugo doba je svirao isto to, gledao sam nije na tonskoj probi, nisam nikad slušao prije toga uživo. I to je bilo, znaš, ko bosanski public enemy, nešto toliko meni blisko, da sam ih baš nekako zapamtio, poslije smo se upoznali backstage-u. I onda kad se, sad je band raspao i to sve, ja sam pravio dao sam sebi rok od 6 mjeseci. Kao, ako napravim neku muziku koja ima smisla, bavit ću se radim muzikom, ako ne napravim, bataću. I to sam radio, ali falili su mi vokali, bi nas setio njih, otišao u Zenicu, našao ih, da smo ih tako neobavezno snimali. I čitav naš stvar, prvi album je, a nije to stvar ni bila forma ću imat pen, nego kao neki projekat, eto mi se nešto radi. I Edo Zukčević, isti ovaj koji je izdao knjigu, on je izdao prvi album i on je stvari bio, kad čuo te demo snimke kao, hajde, napravite Ben, oni kao to pogurao u nekom pravcu i oni kumovo kasnije da to bude u stvari bez takve. Ali vjerovatno se već puno puta odgovorio, vjerovatno se već htjelo da pitaju, otkud Dubioza kolektiv? Otkud ime? Da, samo ime koje ime, evo. Prošli smo sve 3 faze, Jadija i Gluho doba sad. Pa dobro, ime je došlo kao kolektiv, pošto nas je puno, jel? I kao, znaš, u to doba je kao animozitet među Zenice i Sarajeva bio velika. Gdje će sa Zeničan napraviti band, to je bogohulje bi bilo. A, taj slang Dubioza nekako najbolje je opisivo
taj kolektiv u kojem živimo, ovaj neki federalni, kako se već zove, federacija kolektiva. Tuzla, Sarajevo, Zenica To je. i sve. Tako je odate mi. Da. Ima li još neko pitanje, pošto završavamo? Opet i. Sačkaj, izvin, molim te, stan. Učiteljice smije ovat 2 put poslije. Evo, Ali to nije suže teško pitanje. rekla Suzana da smije 2 put, pa Kako ste došli do onih kolaba sa Poteskaja i oni vas... Tako što se sretnemo negdje. Neozbiljno, ja ne volim te kolaboracije, saradnje, kao preko e-maila, znaš, kao, ima ovaj dobar web, pa kao preko maila, pa on te pošalji, ti njima pošalješ, i kao mi ne vidite se. Uglavnom se trudimo da, ako sarađujemo s nekim ljudi koji smo upoznali, koji sve znamo im, kada znaš, znamo ko su, da, to, drugačije je kad kao snimaš s nekim pjesmu koga ni ne znaš, a drugčije kad se s nekim napio par puta, onda se lakše dođe do refrena. on je početak radnje. Da je bilo, kad se s nekim otrijezio par puta, tad bilo opasno. A o tom potom. Zadnji put. Da li ima neko još neko pitanje? Nemoj da ko pitao još. Evo ovaj jedan jači od mene i od Brane nekom pita. Sve okej. Sve okej. On je najjači, čovjek je rekao sve je okej, ja da više hvala. Hvala što ste došli, a najviše hvala što je bilo pitanja. Evo prvi put u životu da. Odrivno neke ima pitanja. Ja sam je čisto informativno da kažem da u susjednoj Pagudi možete kupiti knjigu Moje dubioze Brane iz Dubioza Konta. Najjači. I to po cijeni Sada da sutra imamo promociju u Gračanci. Oći nije motika problem neki drugi. Još jedno pitanje. Kažete nam, ko nam niste bili? Znatom pitanje, evo pitali dvojice. Nek Maj pročita onaj posvet u svojoj knjizi. Čitanje s 5 godina. Imamo tehnički, Hoće da objasniš gadžetima Tuzli. Šta? Pa to, taj slučaj. A dobro. Evo ti mikrofon, ovo je jako bitno. Ajde ba, malo podiženja, nikad nije loše. Brate, ja sam stvarno dugo poznajem od gluhog doba. Pa Disko Bajagi, pa Adi je bio u domu i mi zajedno. Da, uglavnom pokušavamo zadnjih 4-5 godina da Dubiozu dovedemo u Tuzlu. Zadnji put su bili na Kaleidoskopu 2011. Ali imaju nezgodnog menadžera. Taj Makedonac je težak. Nema, to je užasan. Dakle, ne možemo da se nađemo na liniji. Valjda će da izluče se Nemo s tim negativno najgava. Tako da ćemo pokušati ove godine. Sad će pitati svoju stranu priču. No što je Majdova greška je da izbjegava poslat mail menadžeru nego stalno meni. I onda ja njega na menadžera, pa on neće menadžera, pa on meni, pa i tako je već koliko godina. A previše. Da, 2 dekade izbjegavanja menadžera. Ali bit će. A bit će dođi taj mail jednog dana. sljedeće će stikati. I to je, ko da si na magan poslao mail. Ništa, ja ću se komedijator, ja ću biti Kristijan Šuk, vaš pobijit nas. Ja stvarno nadam da ću uskoro svijet. Ja sam ko želio otići na koncert i Bioze. Dajka je meni za ljubav pa si. Ali ja bih nastavio. Pa morat ću posle veliko pitanja, morat ću. Ima li još neko pitanje, molim vas? Ajde, evo, upravo smo skinuli cijenu malo. Koliko? Pa eto. Ćemo kupiti knjigu, a ćemo donijeti kao uvod. Lukavcu bili na... Daj. Ja, eto vidim, pa to ti isto. Kako nije, pa počinite, šta? Ja. Pa dobro, sad nećemo, nećemo sada biografiju. Ništa, idemo mi ovako da završimo, nema više pitanja iz publike, nema više pitanja sve. Ovo jedini grad se isključavaju pitanja. Ja, knjiga 20 km, 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 20 km,
žene mogu se zagrliti sa mnom prije potpisan se branom, nije nikakav problem. A ja ću muže ti žene i vidi. Boj njima, bete, muže, žene, a nikad ja nisam bio slučaj. Hvala vam još jednom ime organizacije. A znaš što Hvatovski postavljao pitanje? Hvala je Liju, Tana, Knjiga. Ovo je nužno bilo zadnja promocija, mi smo naravno Hvala, Jagodu, Višnju, iz kompreta ostavili na kraju, na vrhu naše pobjedničke torte. Ovo je bio fenomenalan sajam i drago mi je da smo ga zatvorili pod navodnicima sa ovom promocijom i promocijom tvoje knjige. Hvala ti još jednom. Hvala. A sad, 20 krajem.